idola saya, si cantik Anik Arnika. Mamai Biba sing doek wae tararengki ang pancak Yayu Uus sing duwe Batam sebatas impian demeni sampean kaya jaga panas arep padang udan beli bakal terjadi beli mungkin duweni najan sepira gandrunge ati ang pancen mamaku ibarat bayangan ning banyu segara senajan dicawuk angger ora kena cuman ayang-ayang sing bisa dikraya sebab rapine nyanding bae iringan kanggo mamaku tasma mamaku gada mamaku tasma mamaku gada mamaku mani Yayu Uus sing duwe Batam tanggo sing joget tuan rumah Bapak Wahyudin Ibu Darsi Bapak Wahyudin tuan rumah ang pancen sapa cek tuan rumah baik Bapak Wahyudin Ibu Darsi Bapak Wahyudin majikan Bapak Wahyudin Ibu Darsi kayang gandok baik ning pojok ide tapi sayang beli bisa bibika mamaku tasma mamaku tasma tararengkiu nonak haini nok pita nok ami kaya ora bisa demeni sejene najan katon wis ana rapine damene mung sebatas impian layang ibarat bayangan ning banyu segara senajan dicawuk angger ora kena cuman ayang-ayang sing bisa dikraya sebab rapine nyanding bae settingan Yayu Uus sing duwe Batam tararengkiu Yayu Uus ayahe sipa ang panca wong ireng sing sumber ang panca ayahe sipa ang panca ayahe sipa ang panca ayahe sipa wong sumber sedulur seni ang panca ayahe sipa ang panca ayahe sipa wong
Mamaku Tasma, Bapak Wahyudin tuan rumah. Kayak ora bisa demeni sejene, najan katon wis ana rapine Mamaku Tasma demene mung sebatas impian. Mamaku Tasma sebatas impian demeni sampeyan kayak jaga panas arep padang udan beli bakal terjadi beli mungkin duweni najan sepira gandrunge ati. Mamaku Tasma, Mamaku Tasma, Mamaku Tasma, Mamaku ibarat bayangan ning banyu sekarang senajan di jauh angger ora kena mamaku cuman ayang-ayang sing bisa dikrayang sebab rampine nyanding bayi iringan. Tara thank you mamaku.